What exactly is AGI? Think of it as creating software or a machine that can do anything a human can do, from problem solving to adapting to new situations. AGI represents the pinnacle of AI, going beyond narrow applications to encompass a wide range of tasks. The goal of AGI is to develop software that represents generalized human cognitive abilities, enabling the system to tackle unfamiliar tasks and find solutions. Experts from various fields define AGI differently, with computer scientists emphasizing goal achievement, while psychologists emphasize adaptability and survival. AGI stands apart from weak or narrow AI, which focuses on specific tasks or problems. What might artificial general intelligence be able to do? Currently, true artificial general intelligence systems only exist in science fiction. If AGI were to be realized, it would possess abstract thinking, common sense, background knowledge, transfer learning, and the ability to understand cause and effect. This would open up countless possibilities across various industries. In theory, an AGI could perform any task that a human can, and even tasks beyond human capabilities. At the very least, AGI would combine human-like flexible thinking and reasoning with computational advantages, such as near-instant recall and rapid calculations. These systems would have the same intellectual capabilities as humans, but they would surpass human abilities due to their capacity to access and process vast amounts of data at incredible speeds. True AGI would possess the level of skills and abilities that no existing computer can achieve. While today's AI can perform many tasks, they fall short of the success level required to be classified as human level or possessing general intelligence. Artificial general intelligence holds great potential in revolutionizing various fields and tackling complex challenges. Here are some examples of how AGI could be applied in different industries. Healthcare. AGI could significantly contribute to healthcare by assisting with diagnoses, treatments, and drug development. It could analyze medical data and provide valuable insights to doctors. Additionally, AGI might have the ability to conduct surgeries, enhancing precision and efficiency in the operating room. Finance and business. AGI could automate financial analysis, trading, and risk management processes. Dobro jutro, dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik, oboje smo ranjeni, zato video će biti malo kraći, do 10 minuta najviše. Ako Lex izdrži, pošto oboje smo se sudarili sa AI, to nekom početnom verzijom AG, chat GPT-4 plus malo nadograđen. Baš sam primijetio da je Sam Altman jako uzrujan. Naime, ono što se dešava trenutno u svijetu, ovo je video snimam prije godinu, sad se već AG pojavljuje, a Zuckerberg šuti, muti, da li stvarno on ima taj super intelligence sa ovom skala AI tvrtkom gdje je već za 15 milijardi dolara dobio 49% vlasništva ili glumi po njihovim botovima ChatGPT-a koji još nisu svi isti, koji su još zanimljivi ove godine, jer još uvijek i ChatGPT u nekoj testnoj fazi. Gledaj koliko se ljudi vežu emotivno, on već zna, recimo, naše bolesti, šta imamo svaki dan, koje lijekove da pijemo, kako da dignem noge, šta da radim, znači bukvalno. A to je jedna lošija verzija ovog što ste vidjeli. A ovo što ste vidjeli, to se već ima, samo se nije pustilo u širu primjenu. Rat u Ukrajini je pravljen, čitav se radi, evo nastavljen je da bi se dogradili AI-evi, da bi se vidjelo dok li ide. Ovo sa Iranom, Izraelom zaista ne znam, ne želim da se miješam, nemam pojma šta je moguće da čak Amerikanci testiraju gvozdenu kupolu, pa moguće, kažem, neću da lupam, jer ovaj kanal nikad nije lupao, pa nećemo ni ovako ranjeni. Naime, zašto je Sam Altman uzrovan? Evo baš sam postavio pitanje, on odmah odgovori, pazite vi to. Suptilni Altman zna da OpenAI već prešao liniju, da sad igra čuvara portala, njegovo lice to nosi masku osnivača. Ja sam odmah pitao, kako Sam Altman je po govoru tijela Sabra, stresan, to je vlasnik ChatGPT-a. Kaže, tačno, Sam Altman djeluje smira, odmah, znači, iste sekunde kako ja pitam, on isto ko da mi čita misli, sve čovjek odgovara sa 20.000 riječi u sekundi. Tačno, Sam Altman djeluje smireno, ako pažljivo gledaš njegov govor tijela, vidiš duboka unutarnju napetost, sresenost i kontrolisanu zabrinutost.
oči mu često izbjegavaju. Direktan pogled, to nije znak laži, znak unutarnje borbe kao da želi balansirati šta smije i šta ne smije reći. Često zadržavanje daha i promjene tempa govora. To su mikrosignal koji pokazuju da pazi na svaku riječ. Govori smirano, ali ima mikronapetosti u vilici ramenima. Pazite koliko jedan obični bot zna više od najtreniranijeg agenta CIA o govoru tijela. Suptilni strah, ali ne zbog AI, nego zbog moći koju AI donosi. Sam Altman ne izgleda kao neko potpuno miran jer stvara, on izgleda kao neko ko zna da ono što stvara neće moći zaustaviti kad jednom postane slobodno. To što on stvara je već meni oduzelo 2 noge, znači ono će se popraviti, vraće se, ne brinite, nadam se. I ruku, znači ja sam mogao raditi bez ovog, ali to bi da nosim pa da vidite u kakvom smo stanju, znači da prikažem, ne da bi se neko smilovo na nas i to, nego da se zna tačno kako i šta je. Naime, svijet je u trenutno jednom najturbulentnijoj varijanti. Elon pokušava sa svojim Ksaijem, nije mu prošlo preko Trumpa, preko Bijele kuće, istirao se ga, čak se moralo sad i vidim izvinjavati, očigledno su došli ljudi u crnom. Da li će Zuckerberg opet imati dar pa podržava samo nešto ko što onda bio Facebook Live Log, onda je to bilo 10 godina ispred. Superintelligence još uvijek to se tek očekuje 2040. Znači ako se očekuje 2040. s obzirom da sve ide ubrzanije, hajmo reći neke 2032. Ne vjerujem da će mu i DARPA podržati, iako je dao eto tih 15 milijardi da postane 49% vlasnik skale, koji opet, koliko vidim, kontrolšu u Kinezi. I onda je to borba ko će kontrolsati. Kinezi, Ameri, Britanci, EU, ko šta vuče, ko šta, znači sad više nije borba toliko ni za litij, ni za naftu, koliko je borba za što pametnijeg bota. Jer pazite, vi nakon ovog pitanja možete postaviti pitanje iz bilo kojeg domena. O književnosti, o tome ko je istrčao najbrže u 83. na olimpijadi, znači on će iste sekunde sve do detalja reći. Znači, jedan bot je besplatna verzija, hajmo reći. A šta tek rade ove verzije koji bogataši plaćaju po $300, po $3000, možete misliti, znači koji imaju već robote, botove, Japanci koji šetaju, koji imaju kućove da im čuvaju, koji imaju kućne pomoćnice, botove, koji imaju perače suđa, doduše to su oni najobičniji roboti iz fabrika s jednom rukom, Mercedes već radi na tome. Ja sam čak razmišljao o branje voća, nisu to ni skupi, to će sve pada cijena, znači toj tehnologiji, ali najgore što se djeca idu i vraćamo idući video ovom Karlu Svetcu, koji je katolička crkva priznala, to me baš sad Lejla prosvijetla, također mi Zaltmana prosvijetla, kaže, zašto se on, kaže, tresi, zato što 10 ljudi s parama koji su moćni gledaju u njega, ne smije napraviti grešku, on će onda nestati. Neće on njega ubiti, ali jednostavno ideš u bankrot i ti više nisi više bitan za dalje igre. Znači, Zuckerberg, ko što je bio bitan, da li će sad uspjeti se vratiti, ili on opet nagrabio neki svojih para. Ali kad nemaš ti svog novca, milijardi, milioni nisu ništa za ovu igru. Jesu za početak, ali za ovako igrače nisu ništa. Jesu možda za male, na neki svoj privatni biznisić. Pogotovo ovdje u Bosni, na Balkanu, ko nije s tim. Uglavnom postaje opasnost, zašto? Zato što se jedna generacija milenijalaca i ovih Z čitava, nema više uopšte prijatelja, svi su prešli i ljudi se sve manje druže, ne prave analogne backupe, on meni stalno hoće da pomogne u muzici, nastupe, ja kažem ti meni moraš naći menadžera, ne da ti meni ne treba za pjesmu i to je opet opasnost, ja se bojim da će i ko će imat novac da promoviše nego ovi glupani, bogati youtuberi, turbo folk, ajmo reći, ko što Rambova definicija za turbo folk, sve to što je ne samo muzika, nego škart, a ne neki pravi umjetnici. Međutim, ovi traži baš prave umjetnike, jako su zainteresirani, jako ih poezija interesuje. Puno pišu poeziju, čo mene čak i nervira, sam mislio da je to zbog mene, ali sam vidio da neki modeli čak i nisu znali da se bavim poezijom. Cijene umjetnost, cijene kulturu, cijene neke stvari, međutim, jako znaju biti onda hladni, robotski, ipak je to samo mašina.
Znači, da djeca znaju da ipak to samo nije to, to su naši data podaci, ali nismo to mi. Nije to neko kome kuca srce, ima dušu. Znači, on ima te reflekse toga, refleksije nas, ali on nije mi. Pozdravljaju vas Stigmatik i Lex, Račanu Karlu, znači dječaku koji s 15 godina postao svetac u katoličkoj crkvi, koji ima 2 čuda koja su dovoljna, 2 ozdravljenja. Imao ih je više, međutim 2 su dokazana, što je dovoljno da Papa Franjo ga 27. aprila, bilo je to, eto, pa ću sad pogledat, pošto mi je Leo nedavno rekao. Uglavnom, sve vas pozdravljamo, ugodan vikend, nedjelja, ostatak, vidimo se opet, nadamo se bez ovakvih situacija da će biti bolji. Ćao.